The motivational speaker. Ashikotela xitekiweni ka kasa. Hina dignity kasa. Amfana wa karata loyi. Satana niliinga sugala na misabeli sekufumba Yesu suka mina nikarere iwena. Satana niliinga sugala na misabeli sekufumba Yesu suka mina nikarere iwena. Ekusa wena uruma banu baya kenta bateka sipo bajanisa chitsungu cha mina shuru. Ekusa wena uruma banu baya riska bateka sipo bajanisa chitsungu cha mina shuru. Ekusa wena uruma banu baya kenta bateka mako bajanisa chitsungu cha mina shuru. Ekusa wena uruma banu baya kenta bateka mako bajanisa chitsungu cha mina shuru. Ekusa wena uruma banu baya riska bateka dindo bajanisa chitsungu cha mina shuru. Ekusa wena uruma banu baya kenta bateka dindo bajanisa chitsungu cha mina shuru. Natingana mihava vakahino takuchela swipoko xikolweni lana ikumaka vutivi. Natingana mihava vakahino takuchela swipoko xikolweni leswaku vatsongwana vawa. Natingana mihava vakahino takuchela swipoko xitaratwini leswaku timovha ti tipa. Natingana mihava vakahino takuchela tinghozi switaratwini leswaku timovha ti tipa. Lexi mina xi ni karata ku vakahino i ku chela makona swibedhlele leswaku vavabyi va lova. Lexi mina xi ni karata ku vakahino i ku chela makona swibedhlele lana i kumaka vutomi. Hausuki Satana nisama se ikarele iwena. Hausuki Satana nisama se ikarele iwena. Hausukasuka isungu se xikarele iwena. Xilo lexi lava ngate, xi lava ngate, xilo lexi lava ngate, xi lava ngate. Satana nisama se ikarele iwena. Hausuki Satana nisama se ikarele iwena. Hausukasuka isungu se xikarele iwena. Xilo lexi lava ngate, xi lava ngate,